Paing kom tikin tres kal. Right, kewa klamalap. Paing kom siyawan. Kulo malap. Paing kom be tikin istan yatlik natas ngan kewa. Now, klamalap. I'd appreciate very much. Kal benching ang wana pel na kawa ngai siya kadin sherry Okay. Na kommet las ko saya nas like share life castle also. Excellent. And we come in Sherry, network logo. While the Yorkshire we're going in. Right, Hagan long. There. Well, as my chilu matagot petari. Ay. Like share your life castle, Paing kom show loman. Ikatin pel nakatagal usi onin kasla. Na somner altik interest kal finan Ken Washington. Yes, and awesome. Last year Brian kasla. Pagka belching up nas Paing kom show loman. God bless you guys. Na kom like share you. Oh go. No one away. Kali pangaliak na. Right there. Right. Kawader losing level that. Alawo. Almost low 70s, top 60s. Okay, temperature. Met large namnas. Paing kom kadalle sumalap kaslan nagawa wana kada nusay sumo like share na namnas sige pa si kamenan fakla kum taga yame wika doye ko. Kadalle sumalap ke ak makadil si pekes la kadin taga akula in long. Looks up the luo for sina kissing along gosh. He blew ma tikinel faklo yeah, left one per year oyeko. True man lap gaslan man nagawa. Tawana pel nagawa kada katin mel nagatsong. Usiya oni ni kesla katsong na tigin nan broiler nagat fresh na mit. Aslan mit nagawa kulo malap. Tigin kong forga share an tari. Usil wala. Kal. Siyangan. No. Siyan ko siya Silan mit matang nice la. Naki ula siya. Almost done. Cry silis usle kaksaganal. Si fe na kesyan liya pangan. Wik na fon siya Isusle lan mit lang. Looks up the luo for siya na kesyan longos. Looks up the luo for siya na kesyan longos. Digin got fresh na mit? Well, Castle got fresh na mit. Well, namnas we got. Kaya ni kastas ko nga. Kulo malap.
Tigin metligi kumparayan nga ngui ko makalan al tamle ranki espol. Nga mo Right? lash maui fin paye. Lo man lap Oxygen tamle God. kastuman. Proy lo min wikat pe. Proy lash in wikom. Kulo man lap. Na wana nga kalamya. Na mana si fin ko marske life castle wasal. Likia si kaminan. Tangin na namnas wikat. Kada sumral tigin treskal landaga. Okay. Orala proy ni kesla. Tigin makil tolain na. Kulo man lap. Ikaw lo ke aslo man tigin. Tuloy na eh. Tolain ne. Nga mo chioter pa tuloy na. Meat pangan. Okay. Gel, med, pangen. Pilong alap. Na naman as, katsumral tikin treskal, lana Brian Kesla. Well, Tikin treskal, pain ko. kilala Mr. Liban, kaksigin kat. Kulo bensin kat kimet wiyash makum akalimidari mat kawikat ngayon. Meti kat akfashi makat ntayang nageo. Yato wala pa nga klasyo. Siya ka na siyas, siya kikasya fatfash na met. Nakmas wiya Brian, nga Brian singe na kung Brian pen gumaswan kasi kat peka din ka nakfashila. Makat aske kamtayang nageo in fall na kilang silang kat. Katili Brian. Kat papadmasin ka siya. Kadinge civil beta ka pasla yetom. Siya kikasya lom. Ta meti kikasya ma kumita makata siyak siyuma. Dahil na siya kadin kain orala kisin kaksya clash. Ke nalamay katle anin siya ni nakiyas. Nakikat isu siya na finfel singin nakisarap si somla. Kumakin siya wuyikat. Kumsek na rekmakin kat. Dutikat. Ay na siya clay. Inkain lamala na kailan clan saplom. Kung so natari kiesh pasis ka dito lakat check na mo ni kipel singi. Kat nga siya assume kipel singi kikat asin kala dal kong langan matalumin wikat kifaka clash. Kat siya si fena wangin italash. E makumikes na siya kiprailash makat pakanak ke. Katakain kain wi fakak kipeng wo singi. Katikan orala fall na kilang silom. Evin kumbuangan kimaingi. Paneng kat nga sesyum nanak manas. Awi en siyas na kimapais waslom. Faka klasan garani. Na ki oya na kewa. Ki mold siya kumesi na siya. Praila siya kat aklin pela. Askani no iya makat kasi na nekumke. Katawa siya mamut siya klena las talik na atas mafastiki kat. Kat pray ke siya na kewa mamdan belinasyo la. Kaksyakin kom ki gospel lo makakas makin yikat la. La malalom ki mo sing yas Jesus lesi ne as mi sesi. E mami kesla wang matkan kali e mam kali e wang matkan kesla. Inakalim ye kolom la malalom. Inusya na siya masak na mol. Inganurek makin pela. Inalinaf todo na sin siya kasi. Kemolin metlasha o yengi katrela mope tasaktawan mope yu. Prailasha pe kadesma kin kainakilin la. Mungukat kang misingi o ye masikyak mausi tanka di misingi. Ak misiyikat pe ak kalami manos. Nanaklasha nakikainin o ye pespes matya falinan yurosh. Takayak fokfok ye dimbal singi. Kat nga shesim kat papa. Sibelinak nasneslo mindaga nasyesh. Kjasha penatas, uyesh, tamas, yesh mas pen kapur ke belsingi. Inoena ki Jeremiah and la insistansi inakanala. Ashin kalim si takatololek. Inakalim yila. Kum ke fun. Kan kjasha kat ke pelma. Kadash ke dungeons. Ka belma. Kat kapuri. Ka toash. Ka walam na intronot nan magluklas.
Nalaga din to chill Paul Silas. Na new pe masikyak na si los copper. Los on kaksakin kom. Esyal in kayok syal in kaulalos taltal. Maing Esam ingi pamphlet si mamaki na si skimo landalik Israel. Alinal tikat. Kat Kulo malap la kumiskat in matlalalfungi. In kaindi kolom lalmet metlom in kolkat. Kat Kulo malap na siyumla kumsiya ka sinasishpeka din taka wifaka kinengenga kinfulwan wika. Ingan nakla yenengenga mayen. Wanaki mas dalal pol fakla. We kuluk singi ke masikyak yenengenga. We los singi kishbin wal. Ka oye fukamatakan kishankat. Katene na kum na boy kat pa in losien full was kinuknugin maun mo. Pakat fast namin. Kat Kulo malap na siyum ke platform singi ki kasin call. Kaya pa na platform na kayo matulok yak ke church. Musingin da fula kaslo. Kaya inem katakulan fast namin. Katingi sa paikat le. In fact, kipeng washing take call ang dalom. Kaya in Jesus Christ, when natin matlalal fungike. Amen. Global lab, bell ang aflog na room. Mr. Lipan, Kamlel, Asmit, Kulo malap ngan bigong bakal na tamtal chubiyas ngan carry con kewo kulo malap kal kasin pro ito ko isi bakas makinyagat ke pakot ng yoklan kat na siya kay siya nga wi kasin pro siya kulo kaksakin gat ke mo lash kewo kat si beto ka ako lang in share sinikek la ke kokolan ngon man gat kadina le long ate long magana kadin mol kun obedience na ke akustin na ke kas mol Mola da ke kas lal nakatli dutut na wo ke kuno kon ke me fret ya kasa ikle man mo fret ya son sapta siya kot kulo malap ke matakay na kes makinyagat ke foto de lalashin man kay wa makadash kami siya at no phone no foto de lagat mat kulo even got so matawak na ke tukun creation ta na God ilamegat leke fall ko wana kasin proy siya kat clay potter siya el mongyang through the nostril bread of life Genesis sa palu fosit korspangen kat patati fosingal na tentana Genesis lo fosingal kors lorela mana kay wasang na siya Adam a Eve akalimina siya los ke fosingal kors siya yan siyaksako ma esang ite ke mawo ke makulu kung fatie kang fukun siyaksako inyen kung fin kang kung may famille len siya na para kadash mo siya niyo but in ako na long redemptive selfish work may tagal ke siyum sila look ke saptalung kalimye masamsam kanya ke history ko na ke matpala Farrell Isaiah Farrell Micah plan God from that very first kat no na mi siya mitigi ba na mi siya sila nga el narela tari ingani kin mo suko mataga matawa kalle akademia ke Genesis story fosingal me kor Genesis singal luna si Leprem somna si King David taga na ro Jeremiah ke Genesis tonngol Jeremiah tonngol siye fos tonngol nga tonngol ako shakulu covenant nga Lorella wala nga Lorella aki amatar ko lik na din kat nga Old Testament nga tang siye matan fel siye Israelites in the New Testament met siya pataka why siya siya kada kaksakin gat yan but Jesus Christ plan na kay wataka shishni
wala lang na shafla si mal tak na shalok Old Testament through the Israelites. Nakada we pen when wala na sila Abraham nga la place Abraham and the rest of the world. Pagkatapos kami siya nga. But ino ka yung kaksagin God. Man kat na fun na mi siya kaya according to Genesis law for siya likor kat inherit sinful nature siya nga. Nakasikin pakutan yok wanang pus long kasin price siya. Pakutan yok lang kat na siya kay siya. Edorala tayo yung kenik sukong. Yung kenik in mold sukong ito ka. Kaya Jesus Christ mo kayo. At tingin tres ka lang ka akkuteya ngan kaya iplu mal fight alo iya. Inline siya siya ininimail. Iplalap yung mal fight alo iya kaya tustya lang ka kyok iya o fon ka iya o iya ko. Tangan le su kaksakin kat kaya siya kesta pel ka din taga wikut. Ka we mitlas ko sain ako na long gas mo lan inakas makin yigat. Ingin na kadaliin na po ay fosyak lan en fela kat maliit ari. Fosyak lan fela. Mayta tikan karning gat. Yan at yan ako. Idin pa yung siyam syok singa lalikos. Pos alikos siya kalan niya. Kadin te sang lalal singa lasak na sin mayt. At Jesus Christ ko. Kat mo kayo. Kapag yung mga si mayt ako. Phone na peke. Kadin di oy niya matulit na din kat nga asken mit. Elsa po mit profits lang yung may tala lang yung petty cash. Kalusin niya ang fukuta. May tala siya lu minor. May tala nature akos. Wala siya lonkos. So na Northern Kingdoms. Taga na Southern Kingdom. In fact, kalusin for laulia. For laulia. If you come to for laulia, kliki makusaskan mananan kasi ito. So ke kaya ke kasing akkuteya kasing akas makinye we kaya klanga nganin promise pena asin sakse ito. Why litiya ke talik nata Israel nga. Nga po masya nga kaya liit na batas pe kaya ipsing amin kat na fun na minsiya. El sa pa yung mga kas mo lal ke might stop lying at taga singkat. Missionaries nga taga singkat eh finan ko sa 1852. Yes yung mukit nga kata somla. But matalas nga usye kat sung palakin mo siya nga. Kadi na dia. May kat na fun na todo le. Rome sapta tolu fas nong tolu kat na fun na may kulukat fa todo le. Kadi na yung bay shusta kaya man kat. May kat ni siya ke sapta lu fas niya likos. Edukala kaya na menif. Naukokyak siya panakat ng takin yan ang I think that day na judgment by the God. When I lamala ketlik natin yan, klik Israel. Nagadato ka ng isingin si Beth. Akkuteya ka, akas makinikat kaya oya ka tasken. Kapag kaya, insaksi ma, sisagal ka masis. Insaksi niya. Sacrifice himself, may sang siya. At yung fella na pon na. May lang siya na pon. Lang siya fella na pon na. Le takong le. Kadin long kasi niya nakaya kat kasi niya. Hindi na kadin nagkat kamalan fella. Ginan ko. Os niya, Elia, kaya fufulan fella. Kadin ang wana Mary. Marta kaya fufu. Mary som namta. El taki namta. At the feet of Jesus Christ. Nang ako mo siya nga. Genesis na kay Revelation. Paano na yung kapas na ko. Kaya sa siya slide we siya me laisin yung tolo na katunal tingin tres ka ganda ko. Aki inspira na ako. Alal damal siya le, siya ulala. Tigin mekil siya ulala. Na ukos liya nga. Tigin tres ka pagulgos nga. Siya ulala siya in fact. Merry Christmas na sinman nagawa. Kulo malilap ka aslan nagawa kita rin siya. And as we got slide tigin. Kung ausod pela, nangafat ka bigay slide tigin. Anas, tak namin nag-announcement fact moment. Lumalap
Numisalipan, awikum ke may factory walong makum akfashila daringen, ala na yokshipe ka din sud beflok na nagi faksilum may gesten ke samsam luman ke forbidden trees go forbidden fruit sima pain ma etam si medan misya. Nara ki season sima katash kenge aspe tree of life suko ma second Christmas a point to it. Panagi second Christmas a point to Jesus. Namli ba na akalimbila faksilum nga nara taga na si kankay me usia na si eske kom usia pe fo singe nage Genesis tolu singal ngos ni singal ngos. Siya katfin lamala na kay mga fakke na matayan si masamsam kunyak ngayon na samsam kun pe na ki talik na data wang din akalimyak ngulamalan futelalan si fe futelan matayan si ngayon siya pa takagingan madal na taka na ki emwale kwasiya ki anak ki akalimyak ki efisi son gos ngayon Prince of Darkness takain ale asha kwesi usiorikle Tarak at the end, kadidala siya katangla ba. If at ako kaya na Kulo malap ki kumsilpe, uskat mi awin na klasala. God has used his people in his own design and his own plan. Calling si mataka ki Victoria, panglan kata, may panglan kat na kimulak ko mo. Sabash, oye si makat kyak fashida. Fin ba nga dikin sim singi, pange masilikia wingan kasha ki palan pel singi ki urek malala. Ka fin pa kay si oye kung mat fakak si ka matsuposi kadil pangun kay si nagip si pelala. Naralela ka din deson mo di, alela ka din kafus na inniwesh. Ngan kong ginakon nga de one day ishi. Napan ang excited ki season of greeting singi. Mapes pesta ka infungulgat. Kimola siya pel na kewa. Pangan oye si man nagi potters au singe. Kata na clay kati lorek magin clay ma fushesh nge. Pel si kegala kegala kaya siya. Wan makan rekke. Nara kat kin ala si ma kat kialin klans up si makatil. Lamala aksa fila spinning wheel si ma. Kadil sa pal Jeremiah ke Jeremiah singalay ko. Then som message na si Jeremiah nge. Som nagi potter's house. Som kumin kain liurek malan matsinge. Mamtawrek alang urek maging klenge. Som nagi lioya. Saftay na lang takaki pasasi. Spinning wheels singa sound si. And guess what? Kipel si masitis luniga singal dol asaptagos. Singal dol ngi singalay ko. Ay panakas hukuk se ukya ki metigitalik na din kat nge takle fal na ke shuf ma akko ki ukuk se ukuki elosfas rappa si mga tsano nga trumpet siya nge in get us excited na pa na nga malutod mi siya nge ki nga kum to ka long siya kat long bemit kadeta karsles in aims to lumata ka na siles in aims nga ta ka na fin pa kumwisom ko na claim Jesus as a shepherd, me come ora tukun kum connect Jesus. Kote sumpento ko sipa na kalkalala. How would you do it? How would you start your life from this point on? Kipel si makum taka konelak Jesus. Nangakapen fresh siya. Piepel si makum palama. Lem Jesus Christ itaga pasala na pa insiyom. Anak nga palakin in mo laki mapes nga siyon. Recently, nga palakin la, nga walom na pensionutlan makuluklak, nara nga tang ni ngay mabesonin matakitang laka, wain maka narasaya, nga sumnay rin kat nga tekan man kan lamalu. Siya pa, mangal si mataka na sik, mamatsiorela ka, masikya ka, mga tekan man kan la, main sewo sige, kat pabahil silbe sakpak men kalyen siya kange. Kum tiya maka. Mama sik na siyuma. Kum sek na ala si mga sek na. Urik make. Ipremil ya ngalya. Kaitek yang talik sinabel nge Isaac. Lumalap daw lipan. Ay vlog na rin pakatagan kimalututa.
tukun kumrela mo fakilis names ko. Inutolan pe kuno kon ki mantia fara niki setan ka dinita inas ma phone chikat kain eta ke malutu chinge kat finne long met tashakta chulpata kana shishka din gan renew Kulo tikin ngay alle ina na kya shalom wana pel na kay wan kulo man lap ke tram ni cash line si back kay got ba ko mars ke mo luman alle malut lut na si asa nga usas ko long yang nga asa nga long ya kum kulo man lap ke akala mi na si kan ba we kom akala na shepe you for en ku am bangen line wo kulo ke pel wo el shakan na ke si sin si ke maluti pa ye mo lal kulo man lap na shepe you for we kom bakalen la minister kalwin di ketcha ikaw pe na siwos na kayo anigin na kom ali comment sila la minister kalwin di ketcha ke pitcha sila tigin na kiwo pitcha siya nga ma tigin fence ton eligia ke Facebook la lang al kaloin na ke read purple sila la ngay tina si possession sila la tigin na kiwo na ke purple siya pa nga alekak siya nga eltel I-class mile, matang na patati ngay tiliye na nga. This guy is diving deep into the word. Pange oya si mga liya kepit siya si nga kaksakin na. May ngan si nga liya oya si possession siya na pa na kadinashkya. Pafakala Martha Mary ke oya lash. Oyan may chain toto na ron God through His Son Jesus Christ. Alad mo malito tayo ngayon akayagat na phone na kasi kadinangan fungyang to the fine. Kadinangan sang malan Father siya in shape and moldy God, sanctify God kadin become like His Son in every aspects of our life. Kadin nanawi kat lang kadin wayan na matal ako la son na ingo pangay fintra ko. At ikin namna siya ako lang ang wipen na. Okay. Kada sum nag-slide pangay. Gustamet? Well, wana kada kalimya, katash ke winter, we kakakos. December, January, February, pangi si fella lap si kumen long pel na kewa, siya to ko siya na tok mapatpat. Siya to ko siya na tok mapatpat. Yuni cheme la pangan, Jesus matusu lal David. Katash ke lesinak akos. Lesinak akos siya pangan, isuslan metlango. Isuslan metlango. Na si fashion na Sanri pa. Christ isusle kaksaganol. Christ isusle kaksaganol. Mas wiya aklin tamlil wiya nga. Noel Mike kulo kaksagan kulo malap tamlil Kewa? Merry Christmas na ngayon pa. Na Maricha bangan wala kalamya Luke saptalyo fosina ke singalon course kitak siya bangan fosingal me ko sa kalamya kelubuve na som lagaylos na inkasao may shepherd de los fat na sin siye Godson na Bethlehem liye ma si shikya kinge siya kadel fakar na shishke kelubuve na som lagaylos na inkasao may shepherd elos fat na sinsiye, katsom na Bethlehem, elesiye ma siya shikya kinge, siya katil fagat na shishke. Laisinem tolyo pangat namnas, nga magtikin tres ka ladrak, yok kibengen na the keyword siya matagapen na ke, en siya kadashkengen ba Bethlehem siya. Fin katsom liye Bethlehem na house of bread. House of bread nga taga na ke, gospel, lalson na, bread of life. Jesus is the fact, bread of life. The chicken none ka passion issues that Jesus in Bethlehem. Nga nakwa kinatari. Akwa kinatari. Tigin na taga samsam kun flock sila so if Mary na Nazareth. Tagalikian Nazareth na Bethlehem ngan. Nakiaway sim. Iya kalim nila Nazareth el branch. Kasi prophet man Nazareth. Kasi mergafat mo branch. La si mai ta ko ke usie mai che wo si ma fin sak si ma ka de ta ko somon kidin pe nga to keyword nga ta ko pe na si kom si ka din akilin na paila akwa kitar akwa kwan ka ta si la ta la isus la nya ashup pe ka din kalam ke la me
wang tafung le ka akwa ka wala la lan ka eu sina pa ka sina si kum ka dinga le life nga ka aru si bangel shala mange in the Old Testament the manifestation ne pa ak fashion mal wala la kengan pa ka patli ke week tolu fashion na ke week nga kan kalam gela God mean business sila nga pa in moligot la gawa man got no fun na machili tabangan nga siyan malitinga machi me tabangan kuna may suleyak intagana ke sustalal Jesus akluo ukoy ke map inkenek elushe ke matawag Nazareth na Bethlehem pangin keyword Nazareth at na Bethlehem faction kenek makume fa aro som na Bethlehem in oil and ngon ke peling Christmas sing. In other words, in a spiritual sense, kumauskum na fagane Bethlehem during this time period chinga. Kumay kapasi kum fagane Bethlehem. Okay, sangkut nin bella na siya tingin tres kal final art malkiak yok ke lesin tolungan nakat fast na met na ke ngale summarize ya man din na ke set din nakat fasum na ke me font pa yen kasum na ke introduction should be context lang maluto na som na ke iplungan tingin tres kal aflo na bella final makum kiak yok ke belchinga Masimit namlaliban kaksigin kat nage me ako la wolom ke kum sa project kasi slides ngen kumli yokshibelan graphical image ka oyesi kum lalaki lesinem stolungan na kumvin katwin folokla nage pelsi makati langan na sila prem futelo mo emale paswin fela an belja wangen talik natlal na molin mo ita katanga ka me akas kasak maporik ne te sina diga kumo me fultin talik na digefo mo welik ana wepok ma ka ituin kasawa na ara ke kumo si lesson aim stoluma ashtaringen nage faxilum ke masimit kan ke sube flona nandi nage faxilum men Deuteronomy akalimil siya magatin kalweni na faxi ke masimit ngan ke lesson simit ngan men pangan matolo mga kumevin inin nakatin tapokla na kadorela ipkunas kita kalasyo Eish sakluk wana nga ke silpena me kadin diye na ke mikta pela evine moile na kade Mr. Mark nga ke sikeliela me faklum ke ipsi masimit ngan lesson simit ngan inala kalam men muluto da kade long dari kadin mas surgically ale da ko ele lindang alye na masimit ngan fak mo kunaek met sileyak inta ka in na 5 ke years da sila yakin ta kana kay sustalal Jesus askemot ko na main kat mo ita kat matarela as elite as ilos makat pangon mala na falat Messi masikakingena ke political world misinga kat ngadang liye met makat pangon mo me met na ay wala billionaires ka matrano mange nakadeta ka kadin ko na ekla kay los pa liyak na ke me inka inta ka metlo ke o yesinga ke susta singa naksinsiyak si matkakluan na katnamda na longgas singa Nazareth Bethlehem Nazareth aso yen ngan mile cash travel jinga journey jinga nakikas ni sa mile cash misinga kat stoja kay los stoja en belje ka los vash nagay contextual mangan mederik magandangki ka del vash na Mengalas mengisuas na wangan Tesla in Belgingan inkan wanalos in man kan rala masingan nara misinga katkan Mr. Mark la me mal na kashingan ka kadinala rala what is the big deal bangan si mas na me masisafla mataka kengan mafak mo me faksi inkenik makumkan nga mga mutak pasala ka tasik masingan da tamlipan naki mot ka kat fin pa sisin mo shepherd mo mataka liek talik singa na ke ongayel na ke o yesi ma itu singa sarmalikin tolak nge
Ewangen na honest sigo. O yesi makat. Wow. So nasikya kanjing mit. Nakatapela. Kesi peno yelash misingi. Marle fushesh na siya misingi. Mwita Esam sam. Nga usi example singi. Nga le na kiluto ila drafting. Nga sislaon ko. Sikiran chulela. Ke me blueprint si me. Mana fusheshi. Project na fusheshi na ki. Sie per dause. Ngansi ke rela na ke lik na ke 3D ma. Ngarang aw na ke len ne. Mende pange calling lok. Saf lang tay ngan kin. Nga pangon dalik ndik ni siya ulak. Takali masing akisulke kin accomplishment silak ne. Sita ka tunang etang ne. Topla pa. Cool. Okay, cool. Kan me ba dena masi. Eşkinget nama liye na geitu si masyar malik. Şişniye el sema etaka. Inu si mulalalak na si kuma. Man mısenge si maam kueli kaya pa maslasha. El taka kalya met ki kayle. Urak man fok fararar. Gas na masikyak. Ang akong bangon matena yokshipe nga ko inui. Enga nakita kalan lema. Metla sa somligikat. Katala na nakan katle. Meta sa kaulin prison. Kami mayata ki makatarap kudu ka bang ngaki katin longwang na kimalutut nge. Sige faramay, sige lila kat kain. Immerse ke. Lekshin na tilyang na kain lila. Kakanta kay kalamula ka. Nga living proof sige msingi. Kaya nga walong nan sunutlan magluklak. Wangan nga kan sumnuyata. Tang na zinkat. Siyak nakmanas. Naknasisi chance unlock. Efin along silong. Napangataga wifakak ni. Lok na yun daw maliban. Pamalap. Tiging kung Kulo malap. Kaya kada som ako na introduction context na ipalaplu kung fakoloya ke tuste. Ta mitigi ngam to any compare first na mit summarize yan man din set kung fatago Okay. me introduction on finko. First med Kaya pamalap. Kulo malap. Matlas ko sa sit pe Paing kowos ke me artlo wosan namna slikie comment chima insang kewa lakum taga ye me wikut ke pelching. To wana mga tram kun ke tuste finkat li kat fact piang siya kata shik tamit pala lalap akos namit pala shishik singalu. Kat som li on mga talatal division tikin tres kala 5-12 5-5-12 kata tuwan niya na ton ngolya pangan puk ton ngolya ke Old Testament nakatitala longolit kors ke New Testament norela pukun ngolon kors no fon ta kunokon ke Monday Tuesday Wednesday wipetostan to ke Isaiah shiba Micah Isaiah chimet palo York, Michael siya metpala shuk. Diving kat som li makate lorik makalos kengen. Pel na lele siyang fuku gato nage lam fuku. Kate lorik makin metpala ngen. In som fakat na sin metlal ngen dalit na tingkat ngen. Chuta kasi ba Israel in the north. The focus lal Isaiah, Micah, Arsh, Chuda. El talin som fakat la elosin na nan Kashmir ka fak ma repentance. Elosin na aulia. E finalos ta aulia nanan ka ito ko. Na in kaya los met palangan elos sam pagin pe restoration ka finstructure. Finne Arsh elyap ngan som nagya kat na din kat ngan elyap tatang nagya wanan arsh na lang siya may ito na siya los metlala akustin nagya akwaklan God remnant siya ito na matulungan pa wanan taga yok ke magpalangan masimingan pa may repentance flok la uliak may effort judgment siya pa ito nga
na finsak si hope. Team tulungan pas man yak alay yok ke met palangan. I think that's some ikuya ka tesher repentance and may na for lauliak yan. Tana ip tolu pa ka yok ke inan for lauliak singen. Masimedan pa idolatry. Elos alu na ke katshaya. Elos liki ya masi ta ka mitki katlal epremasi ka shake up. Elos somniki akwaklan god. Elos ingin alu na ke mashallah. Idolatry. Masyakluan ba? Kasmaga from a social injustice. May ko ngan sukin mo na sila Lucifer na tinaloy na sin me widows ka orphans ka may eni na nga nilos abuse ka lalos nganin si venaro wonilos na rakuluk na sin may sayang. Akat fingatli ako klan gata kati lalim loy na sin may eni na may matake me elia may sa kasha pange kachilash nga liang mana el chas el tera wona na sin met me kasha balro won sin met na kayo na talik na tingkat ngan talik na tingkat si vela ngan talo piusi me ako makatil sang na silos ngan ngara takope masi shaf langan dan for laulia kyan pa elos aluna elos arana me sacrificial system si makadutakin na siya los ngan in tempo ka lamnuk siya ngan los arana awangan relationship los alu na awangan na los din na relate na sin God napay ta ka kalin peke from walkat na siya siya ngan mit ngan ta ka na akfletje ka ngar los an siya los wangan ka waklaka na vingat liya met palangan na phone na los som ni ka masap lag Moses yok na pu Deuteronomy los ret makin masap makadilaki ang taka fat na sin met los ngan pangal lang kalang yok lang ka I vingat liya na met palangan na ke met pala si may taka usiye misla si makat tram kungan finshak singan repent ko me repentance judgment optionen met pala na pa singa pa ito kami siya finshaksin finkat liyo malan Jesus Christ na in the Old Testament met pala siya el prophet siya also was told well na kewa el prophet siya pa met pala nga no fon na awlal sumfaka na sin talik natin kat ngan Israel ngan el dalaw me prophet na pa sing kastlan kat nga nelos usom fakak metain for laulia na ngena el metol siya el priest siya kaya ako akilen akfala chilingen na Bible of el sitting at the right hand of God Father get throne lan kat in kashaw pero na waka ta proe kaksya kanal el intercede large el kapasikat na kaya akwo lan papatamal el pa metol siya large metol falat large na Old Testament el priest el prophet siya na el metol falat large el pa priest large kaya ta kapasi na kaya ipru matikin el tram kina na in the future el patoko siya na toko siya singa nito kapas na kaya timak tolu si makada tram kina nito kaya kunokan kaya Monday Tuesday Wednesday Thursday pa finshak siya para if kata lihat na marichi ka me mantiang na kalamye takalang toko siya in misla kaya sum na kaya Asia singal siya na kaya ta tram kina la si may kapat liki me stam si ma me masla asok me la si as me prank si taka ke stam si ngan evin mut ko na pangan etaka ke David lala David an taka te machingan pa etak phone la ke shuster si ma sham from niya ke look sap talu so layak le Jesus Christ ke Asia singal si fosin na ke yangan ngon lan ka te anorole usie
nanan ka was it is ipa wana profits made maka Trump kingan profits ngan si vanara muna silos tin liang met sa cash ko met din no lankat ngan injustice na fintraksi mai ta ngan get Jesus Christ ngan akalim mi mo leta ka na ngon lankat yang ani ne le just lera nanan kalala she was nanan kalala she was AR me wang ta fung lelal wana mai kolan talik na din kat ngan siye na kolan branch nga na vingat lin na kemalutut gets looks up taluan to kasi lal me lesine maklo sing to kalan Nazareth na Bethlehem sing tikin tres kala kalam yang vingat sum na ke kas Hebrew sing ta Neser pa branch sing kas Hebrew sing pang Neser kas American fa mo branch kas ko fa mala tana Nazareth shalabe inen plain chilan kat ngan ke Nazareth singan pa branch singan painen Nazareth singan fingat dia tana gas makat le magin sang strolela en ma el solotari ke mit palang akwa kitari katelia tana shroleyak da taring or elor makinin in fact man kadas die na ke malutu chimseng look sa palu tana me government and Rome rela masap siya na gawin taga register na phone na met lalos infolok na again los mata yak wen siya los an in register tikin tres ka taga akyok ke masingan tang akin na faking na kaya from kin la mekan men branch ko root siya ko lasin sakluk lasin tana siyum na petan kay in Nazareth Nazar ba me branch siya nakatagal liye kalam na si komising na makatil sola ke puklal lem Asia fak na sin mapalo Asia from kinke fin trak si mai tagang finne ko siya ko stin na si finne nga kai ko la si branch si mai tagang si misla na pa si na sin metlo nakat machenta la wi pa na taga wana katakal mi ke chena si singal lu may ngan bang ka tram kin met palang ito ka yai fu ko ta metligi isusalan me branch nga isusalan talik singa ito na akwa kitari in kadin de force ke mi singa men ala posle lutut ki ke mi singa mo aspen kenek siya mo wana ke Bethlehem bread of house of bread fingot sum na litila Jesus ke son nga nakalam nga pa bread of life ine nga usye ka din kalam ka la akwa nga ine nga le yokshibe ke Bible okay in the Old Testament when Abraham eklen na ke Abraham when el desid bam el som na ke covenant with God itak yang me relationship ngan rakate li kalapen inel na fakla there's a new start na ako meta kana si komising ito na kat issues na pala chiki issues na sin ne papa kiya to wana ka dakala mi kam tawai kiya kat no fon na mi siya nash mi siya spirit lasha mi siya ke siya ko na leda me nive ena ka ji be issues la kan man gat ke son sapta tolu nara bechom for la issues la for la ola issues la kan man gat kat tila malan fela kat som talik na din gat kat masasi jun gat na bangay finrak si matagan na sin talik na din kat solaya kya makuluk lalos ngayon katil matayang na nanapnas na sielos el kaya lal tal nanan kalalos tasakta at tayo na tunnel ars inkanikin finrak si maletaga natagal na kikunokon ketustian tanakalim nila masasi si pakatleran ni sin tlik natalos ngayon bangan patagan na ke me talik singan pa when natin God Jesus Christ let go me usye inkanikin mo la singan Wednesday na kalim kat pakle lim kat parela alakle
when kishin price like taking interest kala we be faklala. Everyone is in the process. Marke kuluk si magat liga genesis. Lu fosingali korsngan takan nag akwa ke genesis tolu singal me kors takan nag wala na sila prem David ngan wala chairman ya tongol siya tanan akwa gitari el pai akswasya mo la sa el magana ba kan akswasya na lola yang nasintalik natin ngan flok na ru aulia flok na ru ngay akswasya mo lo sa ito kan si kumiseng tanakatin the process pe pang kaya for la aulia kung lalfunya katil usiyang nganal God the Holy Spirit in God kasi pa susta kam ako kan God na pangan pa siya nawiya God nganlan God the Holy Spirit el ashin God el nawi God faga bagat ta God riti kaslan God poray na siya when mo lash ke kaslan God pakuno kon siya Wednesday anyan el sanctify God el kalakin makuluk kesh nga kat riti rom sapta siya ketustea condition na nart lato oyan molini kwel bakatels pa mawenje may sang singin akswasigan but ingin na el fat na sil chairman mo masa pala somos la insien mwetche el tilsip somos la ke template el somos la insien mwetche na connection che nga kumin taka ke insier ka denon si be shusta ka ngan gat kadin matakya akwaksing kung tekain operate on the outside men kat ngon si bang wana son sapta ko fasong na ka denon si be shusta ka ngan God ngan kadin ilya oro me mol shape kat kadin ekla wana laman Jesus Christ in molash yok shiba kadin kalam ka ipsing para chisel fat na sil Nicodemus neke na siya si be shusla ke ngan kan el tie ka nilya na ke toksalan kan a plan siya patakang eta ka ni look sapta lyota ni shustalan Jesus Christ ta na effect pa na si kumna kadina ni shusla pe ngan sina pa no rela Jesus Christ el married putata ki shusla pa pa na na ran ako min isusyang na ke ka ilya sidbe kat for la born again na nashil ba mulya tasta na kalime nage Bethlehem si masam from ge Micah sapal me ko foslu na kalamia akwa kidain ken ngan te masapal government Roma pata ushe met ngan dago te Mary susle Bethlehem ma akwa kidari na ke met palang ai sia Micah ma fak makadel lero akwa gitari de or malal Caesar ka may kolan roman pa usye siya yan singan taga na Bethlehem del isus lang ang akwa gitari para ka tram kanine Bethlehem house of bread pange bread of life siya pange kalim siya marudu siya molin me sugo siya ka molin me katang la siya laske din follow na ka akwa ka at sibak suwa siya katila na I think that na kaya from like digging trickle na kaya masik kaya government ko oh yeah masik finan American yun ang God is still in control kaya sum tagam tak akkuteya look sapta siya ko look sapta loof me force na kaya tulungan kada kalim kaya Caesar ma rela masa may nganin takan kaya siya losan nila why shengan na wawasingan wanain to siya so si Mary ni Bethlehem ti Mary isus lewe tana may kama paljak tari kamin faga ba God is in control te met fella in Belgium Jesus may isus la pa usera dal isus mo ako kitari isus la siya malan God te malan mo e usya may engan siya na sikom may akkuteya siya na sikom na God is still in control. Finne Caesar eldo moin show yalu natin and waki ko error in the show and waki talignan ay check pa na in control. Kaya mama kayo fingat limo
o yesingan hopeless o katil siya pa in charge. Wana ke kuno kon siya mantian ngan branching an etiko ke me stom shit yak mo wangan mol ke branch etiko remnant shit etiko pen inu siya mol mapatpat si mga kong finshot na ke dari etiko Friday the interest ka lalaki da yok son sapta siya met ligi na fall of man katil rala mana ke wan ka sa fela ke kaslan el sham na rala nakataligan na ke kuno konsingan ke Friday ang na kasa iklamet pangan kalim si may tagan so nila liye me akalim ye ke sapta singan la kasa iklaman may pangan eni na singan tagapan na ke shusla singan elen na taga shusla dan me dan iklaman may to dan som na fin shaksine inu se oye sila kum kadin auliak forna singat lalal fungi ke makuluklar na ngon lal ilyak na ngakum kalam singan ilyak na ngakum imatawag me kat clay pater shell actuashimo la kadin fit na ke to sai lal pangai masing ako maske mo singin ang kadin for auliak me sanctification process singan tawag ke malangon kataga ready bible kataga pro kataga akosten nagakwuklala agat ndak sista sa ngan god kalamin god ngan tak tolak losh singa pataga ke son sakta singan kalim singan tako in tolak losh nate orit malan maita pausi kalim singan ake tin pa yang akan ready son sakta siya son sakta siya fos singal tolo elos tiek la talik na tin god ken ikin shuslan mait ka kelang silan mait o ke akwak lan god pangamasing ngakum ka in fact magat mit Christine all day long ta vingat te shuslan na akwak lan god kan mian ngan lan god in ilya nan god. Now we need to really check. When Paul la kalamikala talang Belgian la put his faith in Jesus Christ for their sin na ngan kat ilyak na in matchingan. Pangay akwak si may na kadinash ka masingya. Te akwak lan mait. Te akwak lan alu. Akwak lan God. Ke wen natal ke rit malan ngan in God kay siya. Pangay mas yok shpe metal taga laman may ta in mi chef in shaksina ta ngon nan ka din ikyak na in God pange masapsa si may section sil chairman ya ke sapta ton ngol siya pange masima aisha masam from masasi si may ta ka pange o ya si may nan ta ka kapachilok na si kom na ke may sang si ta ka ke when na ta Jesus Christ nga pa ngon nan ka din ilyak na in God she feel be ka she be born again when got mi siya fin shaksin got mi siya cardinal fiden nakat molyak even got sang lal fin lasang fin shaksin ke Jesus Christ naksa fie iprusiye hakalamiyak mana ka wasyan yel el lupufen mana ka ewa neke Moses neke metpala Jesus Christ el lang lagal lang nagayo. Mana kayo Arsienian God. Mana kayo rekle through him. Naro mana kayo lang lal ganyel. El falakli ki mana kayo. El pa enanak falakliya. Na isusla si lal ke saptaliwo ke luknga. It's just the beginning. It's just the start. Fulfilling prophecies matagal ke Old Testament. Prophecies nga pa me, history, reading in advance. Na son na tuwi. Ipsi me da pangan, ilta kalaman mo ito.
som melam minister la misha manan lap siya pa ito kang second coming tako siya aklunga pa focus or tako ke tako si meta kadini is may sangsinge mol kun may sangsinge kapas na run ka tingin na sana tako siya aklunga katikan matanay petlem we really need to bypass petlem siya masyashin ka saunyen man la Loko singe para kadina ka ni shusle nake ngwan god wen nake shusle san lame Jesus nge eli shusle laman meta in give us that opportunity that organic mold singe may sang singe let's step la si saklu ting interest kal kana step lo mo na floko pelo kun taka nake me introduction context na itlu ma ko me kon pa yen lo malap tigin Tapi pen klumalap singkat ke game ke takoloman neksini na ikesta na siya kanon week siya kasi pen na kumse sermization chingan in flokon kat laliye kunokon ke mandia fa ke sette na oye sima ekasik ya kum ke apa me relevant silan kunokon ke mandia na ke malutisin ma kade akfashing kade to lang fa pagasing how do we weave in na ke mananakyok taka na siya ke Christ Jesus the kaksakanal sing maluti na ke Sanri school ke Sanri papa na taka ke pelandawi an na ke oye si matawali panil akfashilangan ito lang kasi devotional reading bakat makunokon nga nakikyapo si mga taka ke maluti sing kat finoroy nga nakat kain nga siyang kalila fakayok sibayan kasi kunokon nga nakimalak kalimian kung ang dalip siya katay lalaki kasi kunokon nga temafshesh ilan ka nusiya sermization kunokon na yok siya ka nusiya kapa siya ka line sa ko luka insang feedback as makindikat kimamakadak fasila ka Tuesday na mayan nakilesin introduction si mga dagang Esam kanyak na yok ki nga fineu ko senat lesson commentary and kowos ma shiron kadin kash ke sa puksifan na fashion na met life changing announcement si pasam kanyak na ke life changing announcement singe kasi mataga pa monotony singe pa mga kumatara pel na kewa kalme pa lack of variety wangan sa no yesaya kingam ta finansay pena 1979 nage AD anay na oyesima nga kasas pinan wene and we nga kalye na pa nga kan mutul na kasas ka anay nas island fever si kas oyesima anangan mo anan na mase na mesir nga o si faxingan na ke life changing announcement singe namata na ke oye sin na ke mature per nge na mo oye singa lekshin na sikyak into life-changing announcement or events matakan da kanaus la monotony o yung manawrek pel na kayo example guessing point finban ke mo lasha na summertime ne tari na lututa break na lensi met masudam tak lututa ananalen na metang ngusya ka fora kinchuk inin lang talik nata so na ke sales ke me sales maurek ke Fred Meyer ka and Meyer ka nusi discount na ke supplies ke backpack bukanin mga ka fin na ke mola siya kat spouse na ka cohabitate na patakay ni mata te payak ni solyak mo merit siurek na leksyon ni penash me eklelan me makatara ka fin na ke masi siya wate wim tatakay ni ne masisikia akpepala fakla ne mit mam tayo yan loiste etakope na ke masi ka fin pa nagkain si masikiak nga kitapel som financier daw earthquake sisikiak ngam tange shutdown telephone belsinge tiba anam singinge naki-phone nga kung mulila card minutes mange shutdown na fin pa nga nag-iipsilak masikiak ki earthquake siya
Ngayon fus nga laki mo ka atalik luo na ti kaskil lutut luo. Naksinsiya ka ba? Siya nga sumsugak mit. Thank you ka rek my palate. Pangi ka tao yema kum take it for granted la. As internet, as ayes, as share kanin mga kewa. Efin as o yesi makanaus na mga. Kapasi kyak pe kinan mo na. Nara kain o yema change of life nga kain manay ngan si panake wedding mga ka graduation ka kain mana sorrowful si. Hindi kala mo la siya. Masi mga orasi o yesi nga ke first century AD. Mat shepherd nga at kandiagla. Rek malalos pa. Pain lasip na tayo ang keteya. Elos in safely ki me kusungwen ka me makatang akoo ki matay nga los. Kamalos askean. Nara oye singa sikyak ta na usi mana sasya sinasilos. Napataka na sin shepherd nga ma ekle mo lalosa. Sulya kunya ka in panalos ma in kanta ka deliak sipso ka deliak taluksi an puple in en mensursi. Baka deta kan sam kuna. Nara uskat me na ke lesson context makatash kem singia. Ke pel si ma gospel si ma sam ke gospel lalu ka. Kadita lal takta si. Confinsum na lamunua. Komette ke takta si lumanin maitsima temtam tulin kelas, tekat kelas, ilat tu diligence lalalen kain tala, ilat fino isonosing mes side effect eta kake, elvinis me prognosis lala efaka. Luke lara due diligence lala ke research lala. Napa elusina ke el sham kun na ke ele toleng sham ke account jilaling ke John Baptist el wo yakin masisa na kay Jesus talang lemo. Nakatfin lo ang nakita na as pita taluwo siya samanyak miraculously ke kalan gat nge. Ma lupufen daka sulyagan na silosa. La asma silosa la fefuleke. Nara usina siya kadin daka lila na lukel ora account jilal nge. La tu diligence lala. El shikilan kain me ale na kona ka kuye ma events masikya ke justa silan lem e kapseng ma ke masikya kun film singe kan belsio mayen efin for some reason mada kasin siyak tal kan likia timeline ke kasi ma case in point fin ba ko matutisi a community revelation kumeka ni tolang John 3:16 nage Ezekiel doon mulai kos, ka Daniel it kos nage ya, ka folokla nage Isaiah masamanyak nge, inkan usina pa katama masamanyak nage end times nge kadin kalim ke na pa ela masamanyak ka folokla nage Genesis. Liang asamram ke due diligence salu ko, elsom akilye ensaman. Narataman lipan el fakpiya nga mo, katin sinsin keken, met luti ma teorela kain oyang at ka na tafo masimayla ilong na lalfaka. Wasi saraf inan paraya, ke Paul Silas tutiye, ilos tiya nag-scroll ako, kari ni Sham lalos nga nake. Having said that, nga kabentan siya nga shaman, malututa. As different lang shepherd siya, emachi mashaman na oyeyo. Shepherd siya ita prinsip na dala sipa ita prinsip shepherd siya. Nara ke Sham si piyangalal, tamal lipa na Sham ke shepherd da. Kachike lipit siya singan. It attend to the sheep na ke feeding of the sheep and the safetyness of the sheep. Ito na papa si loang na ke karangan siya usilala. Nakatsum na ke won, sok yan ang yin. Won na singa na som, te usiks ko kawits ko, insang kete, won kyang lala. Even som listeli ki ang lala, ikan flokota na, snakes ko kan kang natarok natala. Nara, presence lan babasi, na sinsiya usi na sintaliksi, alayok siya pe. Presence lan shepherd siya na tenship natala.
Yok şüphe. Nara Luke get demonstrate. Ke link ye. Sham ke John Baptist ke taka. Sulke kinja ki sustasi ma. El me engan singa soso. Kinga sham ke usli a fitness laga men. Konvin riti meto. Meto ele lakshanok siksik ke Jesus. Meto si sapta si fasin ke lon mekos. Akin yakla fakata ko lan Jesus. Lakshanok singa. Akilu ke larangan el apit ke saman ye. Now, it is one shown as a messenger. El taka in second la. Sipa siya taka woyak. Hako na sa ko in kene, kin mo si sin lemkat. Second la in kin mo si na sin katlash. In fal na kayo e fal na kikle. E olo e tok na kayo fa akpa si selye. En tok e fa ekle en ta pas. En sirap efa akfeljekle. Na wala na lang lemkat fa akalemiyak e met na kayo fali. Lemkat si fena wala lawing. Na pan promise si matakag Jesus. Jesus promises a Messiah. Narake katsamram ko nun malakaya met pala siya fla puksyak on ngulya ke puk on ngulon ko skipable natin siya. Malakay samram net tari na tui. Kadit di sud basang pala na sin met pala. Men mal fact na sin met pala ngan tafo patalos tafo. Apa naking akom sum kaling iyak kikastan gat kipaya pala kat sum foloko lashkakin makat pakanek. Nara si masikyak ngeba promise misaya singe kat finsum nage look sa palu siya na makatash nge. Nakat sum nage fasten nge fastung nurse ke tol ngulakos singe. Kadali inen matse bambang Simeon. Fakla in pelse asmukul si mata in Jerusalem bambang Simeon. El simat si was. El tena simat kagaran lang sila. El simat si was. Si arulenak flati katin molal. Al sana mulyakle lan Israel. Di kia ki Simeon oinge. Masi matamalipan na siyang ke piyanga. Ngan matalwelal. Kung nitalik natin Jews, nga kay akalilos kilinak alko siya, as kosla si Rick, patamang circumcision na. Ngat mali na kay way sila kumusinging. Ka nga kanya on lumikos misinging, circumcision siya Rick na siya. Man mesingan, may kuflan dalik mukul siya. Ingan reflect kinit siya na kensang akalin niya makumdalik na sin Jews. Pangan kos lasingan. El prevent infection. Paano ya si malos rik maguna. Having said that, nakiyoya singan. Petsiala heart lomo. Open heart surgery siya orikle. Aknas na sila na phone na mafokfok yan. Circumcision of the heart. Kung sisla ma aktuasya, kung shoot stress na siya. Na kung kapsa circumcision singan, pasi filpe, isusle. Na oye singa sikyak, te vidar saman ke, samlam ngal siva singalit kos, nga konfinsyon oye si mga sunge. Inse masal la. Wangin makansin ora, na auliyak na payila. Atafong le na pa, nga pangon mo nga mukha na pamukula, for kaya pala matayan na. Sumnum ne, man kan na etrasin lom siya. Am takit tafern nga. Man kan natalik nata. Wait. Kasnek makangla atro katalik din mo nga. Aspemit makainta ko. Akuluki siya ulas. Narakay Simeon kimasi masaman yakel nga. Ilakal si. Ngan matal welal akali minasil. May elevatia na misa nuke na eldi misaya. Silem kadel walilake. Ngan madalil ko la Simeon na temple, ki papa ni nekyan talik Jesus, uselak na temple, inara oya na makwaklan masap, Simeon na istalik siya, kafus na peol, kaksakin kat. Kaksak lalalangay, limkat, walela lumakpayiyak. Inge kung kain fulela, matkalanzap lom in misle. Kimatok,
Si fenal yatari mo lalom, siya kum ako layim tan met in matan fel na kewa. Si kalamin fakak malang silom na sin met peken. Eni si wala na lom sin metlom met Israel. Papa nina kian talik siya arule na lutke masimyon al fakkel. Simeon ang laking sibuyal tala fakta sin Mary nina kian. Talik siya nga Shola sinkat naging masala e masayak yak lan matpas pasin Israel. Ilefa siyakal sinkat me, siya matpas pa siya fa kaksa kanal, kas lainal pe. E maing fa fakak na naklukmel siya ngani nilos, e kumefa arulena asur, o na kisi katlas ko siya, fakasyen nga nung. Nara ke lugal ta ka shaman sham ke sustesilan lal chona ta ka second lan ganiklan lema emphasis si mal giurela na si kum inasha pa as glorious plan silan gadel na nakola paano tamalipan nila kalemye in fact nana kiel maika mangin na ako gitari in pel silan lem Roman Empire kinga high school Pukshe ma junior lutin balsinga ya nga uchak na school ke 72 73 nga sophomore 74 Pukshe da ka the fall of Rome past present future pangan pesi ma Roman Empire karangan film singa tukun Egypt Assyria Babylon Middle Persia na yina Rome Nara akademia kla en Rome conquered territories finan Mediterranean na city of Jerusalem we territory lanenwe. Nara pata taka nagipela Caesar Augustus ma emperor ke yak on bongolon kosh metigi BC. Na naki inin na nagi projects laling katita la funding is necessary. Kate fact na makate masyay lom alusi. Kel David, il nanam tawag ako asela kata stewardship lalabang. Era Solomon il kata mani si andari. Na naki oye sila Caesar Augustus nge projects laling nge ilainin na len taxi mo ito. Na pangan oye si matako len taxi mo ito. Nginara ilorela nag-sense singin pangon na ni mo ito. Inka niyak na ke siya nga asin chingo. Pange oye si matako ilosinash ke. Lafa kalame Caesar ka emperor singe nan kay nara. Taka na sikum ka din etala. Faithfulness nan kat kimalulila na sil Abraham, Isaac, Jacob. Taka na ki toko sa David. Makalimi ke Luo Samuel sa tayo ko. Fasingalun kosh ngan. Ile morela restoration siya na sielos. Pagan power nga makanaw siyakle. Kung kita la may pagan power. So miki chena sistolu. Fara niki singal siya. Kafin pa kung siyang lagi kalan sa plomo. Kung may si Fena masaya si Timbalan. So nain ko siya o. Pasikya ke Tower of Babel la. Mak-confuse yung language lala. Supreme plan lang kada. Kat kanso nagi Daniel sa taid kosh. Fos si Falan ki arar mama. Akalemila. La create kingdom yasi. Esam ki peace. Akos ma. Esam ki Babylon, Middle Persia, Greece mange. Na Rome patate ba. Naging akalemi ki puksima tisim the past, present, future. The puksima kaminsum nagi nakpay mama sikyak felon ba singa kat kapseng nagi payapol. Nara idea si ma inkain lukel kan rela naki isustalan lem mat ma emperor ka toksang nangan ke ability to text the people or a reckless senses nge inkain akfashiya. Na pangan ma si ma del epel na kaya in taxia kimeta. Na isang faksya kitel da seksin lem la. Me faklom ke Caesar el arangin in katin mo ni taxa. Di la
ko infokasi kin walnik so sang siya mahal siya sang na sinkat malan kada normally pan introduction context yang floctor na maiplungan ipnama naftotoluo kada kain kain me sam kun nakat fa me kali ki may si kapo ng kamala pelang organism normally pan Tigi no na pelna ko wala kulo malap kya ka ya no wo. akseng Madal ka lang si Kalien masingan sang malal siya sang malan kat na raga li na pa la me kalmen me chena sitlu for sit kosh el former man from the dust of the crown el mong yang ke mong lal si fan na ke info and na machingan da ko na mne masingan pange pang si ma ta na si kum ya malan kat pa mo lasha katin na kan sang na sil kulo malap kya ka ya wo lal tikin ke introduction ka da som nan ta na ke blue mile left act na ke kulo malap tikin Thailand normally pan kamalap ipluo pa kada sam ke na ki malutut siya na katfinsom ke luk saptalo fosin na gate course pa usya na si rip si meta na ipsiak lo nga taga ke fosal ko saan falan ki singalon course na metigi matang lipan na taga inkain o kukunenay maluti siya na kay pluo siya pretty much ipsimet nga fosin na tolu sam kun na masap si maureklevinen room nga pa degree si of room nga Cosmos na nalasin commentary siya. Na akos na kalimegos, panganan si maksinsiyak silak mga siya kala. Kaya na long sam-sam ngayon, kalusin Nazareth na Bethlehem, kaino yang na onkos na gate ko, sam-sam kay Jesus na singan. Panganip si Mit nga. Na tsong kay maritain mo, nga kumas ka sapuk si fan na nafakat transition na ki, akkuteya todo matakakya. Faktaen pesit ako sa flat, akas sa silsapkun, siya ay wala lapin no reginen na kewa, maonye na nangkalanan room. Quirnius, pakavnalan ng Syria, kaya ay wa si metingi. O ingi met na kewa losum, kay siya na ensil si Vienna, insum na inelwe. Na lukal matawag kay fos si metingi, transition kay Shusle, John Baptist point the way na sin Jesus. Kati sam na malakay sam tari ke puksaf la ke ulang matan. Inse fara yang fuko wangan mit palasyud ba sam. Na masiliksin na ngeriak. John wuyakin mo sisa. Kakumentalas misaya siya takay nakadinaliyak. Pange sulke kunyen second la. Ilangan ni falak lala nga kapansyuan ng kapriye. Nara, el matawagin siyam kin na ke papat na mala, Zacharias, pakat do timeta, Luke sapta si, faslam ngalit ko siya galing ngayon. Na ke kasing nisan fak mo, in those days, masing alikiya ki, in folokle na ne ke, siya karangan ng Roman Belsi ngaya. Ma Emperor Caesar Augustus ma siyam kunyak, 27 before Christ and 14 AD. Pantulan ba siya na masimalos alin na shikain akfashilasingan pa. Census siya nitayakte edal taxi. Pangan, the growth of Roman Empire depended on tax. Kipelsinge. Il pa fanti military. Il pa orela masima del fakmo. Kung finara esun masima fakmo, Pax Romana. Pax Romana singe pa shlakin miste na finendrom, kamiste la nendrom. Processingan manage in bange is matak mangen in the ka. Na emperor singan orela, si pesingan in ma elositola, siapisin mo ito, ete kan tapen na siya na kotayla, cash kan ta ko kitaxan kanin mangen. Na para katay tapeng siyam kun kikata, kasi kiyes makfin ni meto, may tax collector ngen, takata, siswaspem kikulaw. Nara luke ki akademi account lalinge mama sikya ki belchinge ma kel me ke met kolalos nge ke Roman Empire nge in karenik na ke sustelan lemo
timeline, time frame makadin kandi historical circumstances surrounding Jesus' birth. Nara lukel sikilen demonstrate o yasingen la mena pa sikyak para lang Cornelius bakavnalanen Syria ki awasimit ingiya. Nakakanangan siyum kumita siya makarangan Preston na Merki o Shifella 911. Nakatkan me kapseng na ke si singkat fin fella misingi mapamang Israel nge mesikyak ko. Nakatkan sumangi siyaf ko ang alkos President Trumanil orel an Israel state si namayait ngol da ko nakachud ba kasin siya kimang in kind me political me development ko mamasikya ka nakimasikya ki pa lang na pangan siya kasak si madel sang insang connect la na lemili juste na Paing naki samsam naki mulas mit fela nakatfin sum naki meto sapta luo fossi o epeluk sapta si fossi mekos elusi time frame si naki juste lan layman na pa akademiyak la na fin pa era the great Kingland and Judea miseke 4 BCE na kanne pa juste lan lemekain met kata shikliki kanin mange pa delrik makina na teshi pa samsam kuna Serenia sel the covenant and Syria ke 6 AD na mange inusina na sisla itashi ke connect timeline nge fakya na pa orela ta ko in samsam kunyak dukel sikilen usia count nge samsam kel Caesar Augustus Herod the Great inorela calculation nge na pa ta ko ke fosyak tolu nge oi nge met na kewa elosom kai sinay nensil si vena in sim na inelwe Mayen Roman texts record that each person returned to the city met madalalosan ay wala nga fin ba nga muli text nga sumuli tevan siya. Men katmet nila sumtali tevan siya. Na oya singan ladalo tayo lang met tevan siya kamet nila malalo sinto ila mga government ba mga sang siya malan siya. Nara discernment mataka na si kuma pa katapela nag-fossi nag-on ko sinsiyak si mataka. Katmet Christina may nag-kaslan gata. Katitape nag-political fiat masikyak misingiyo. Piepel si ma kadin na kadin diksin loang la kate wi masingi kadat wi masingi challenge na yok si bangan katlie kano yesinga sikyak petare nakatsum nagi scripture kastan kadin di lafka namli ban belang asyot na siyum nagi ipsimet ngan fa nga transition forcing it all bangan man mo ako lang gi force ako singin megos tingin kong gulo malap nga kina gulo malap ke akkuteya wo me panam samsam kun ke Pax Romana singen peace Roman peace singen na ke maton fel Milos karingen ngan nakadali mai shal samsam kun mom na ke misla si mai taga ke prank sugunga ele wolikina shielikina misla na sin mat Israel ngan phone na nakadali na ke New Testament na papen na kainin Caesar Augustus singen fingat sumdi na mekalmen Augustus singen na wanain me elephant yak ine singen the ones that me catching a sugar wanain wal singen ta kya mai buffalo eta na fingat le na misle she tokshafla chimai ta gan by shusta sina ke me talik singen wanangan fa mo na ke sangmalan gat sangmalan che sangmalan gat she na or malal che ta na mirror riben na ma enaka dinalle loin na ke aqua mataka na ke Caesar Augustus the elevated one ta na if ingat ta na tokosha si mai ta ko tokosha na yokan pa footage pa isu sa la Jesus Christ ngan na mista singan elos mirror na ke me Pax Romana singan ta na taltikang si mista singan bata ta na ke taxation si ko makalam ngan Dena sang mista na sin maeta taxation man abusia. Which fan na may usi mista sin afela sin but Jesus Christ himself na in compare na ke masik fin Mary ganyan ang ito na
Ars pills ma reckon last miniaki ke malan met liang masa fin American talge got by the swing modi tax milos akfashega akfashilangan to wana makalangan sang malal siya sang malankat kadin fugos na ke malankata misla siya ke toko siya shafla siya may taga toko siya forever sing pa Jesus Christ kulo malap ka akkuteya wo nas first na mint na ke ipsyak lungan kulo malap Amo kade sumnake kuno malap kade sumnake fosa ko stingil me ko saan nga aleko quickly men ram singa shurosh to gadin kandila met take away la scale is after a year fakta fosa ko stingil me ko la Joseph sumdiki city Nazareth in Galilee na singa lo sumna in city Bethlehem in Judea en matokora David el isuslewe Joseph el sumna we main el main shuf wal David Kasi ako in bayakla sil Mary, alright, daltakani som into samastay nilos. Na fact kisya flayan mo, Mary el pitata. Nga me, kaya riti masinge nga, kulanski ngan kan kaliye taxing Joseph el sumdikian oye. Na fact la sumdikian Nazareth. Nazareth in oye, Galilee. Na city shishik oye, Bethlehem oye, Judea. Na kalimila toko siya David el me, el shustewe. Di Joseph el me na sil Mary ke mariting el ako lang dayak sil. Nara, ilalta ka ni som inta me, baka cham ke senses sing Kaya nakatridi ke gas ko siya, pangan mata ka na si Como. Nara, Metiki me Iowa singa ni Ureko. Meryl na da Nazareth in Galilee, pakalim yung kiluk sapta si Vostong Lon gustong ulit ko siya. Joseph el mata Nazareth, besi madel ki akoo ngan. Na tukun, besi ma akalim yung requirements yung sensi singaan. Joseph el falok na ki ancestral silan. Nara pakalim yung me, ilta ko ki meto sapta si Foson ko, subesingolon ko sa akalim yung. Faklen Bethlehem, paslakan hometown la David mittiki ilta ko toko siya. Na nakiyafaklal dam lilipan na, and Bethlehem kalman ba house of bread. Nara, ala feeding naki purpose silan siya, ma John Gospel Academy get John saptaon ko faston yung limekos ka ang alal ko siya malfak mo nga pa pretin mo. Nara si mga lang si bet ka vakke pretin mo contrast na kaya. Pretin mo baka diski kon Jesus. Oye mga kumaske na ki as a true shepherd inka in shepherd idalik nata siya. Ka metmaan in lulin karangan niya klasa. Katin tenamfe. Ora, so kasket ka fact mo, ewongan mo tayong silom, mungupurit siyak, diginan tayong din silom ta amen. Also, preaching about a different scale. Na fact la, siyan yan siya som ke chorni siya na Bethlehem, nakat finan ka and Bethlehem samram kunya ke mountain of Judea. Ngani kan lakum na wika sa Washington, California, na Seattle, Somfoloco. Kat samram ke elevation, approximately 2,500 feet above sea level. Nakitchorni Nazareth na Bethlehem, an thousand si luft ko lang mga feet per elevation ngan. Kaya diyan ang finol, finkola. Katsang mga kapsyan na ke. Na 16 siyak mata ko pa. Nakin mastonen luongan, nakiroute singan. Na degas kisto siya katangi kami. May legas siya katsamsam kengan. Aving kung Canada ka British mga kilometer gas singan. Na fakla, alingal limikos kiyangol miles, 60 kilometers siya fuk limikos mapatsamsam kaya.
Fin färski med elos färst na evaka. Lima si masamram ki safla ya meril pitata. Late med pregnancy stage balashkengan. Pangan kata karangan yaklan gat. Nakat nga talina ki fashish nge. Kikat sto siya gasas in Maton, California, Washington, mingam tange. Katitala ashma ka bensikyak. Takat gasas ki sto siya. Sinsin kan matroy magasas in neko. Sinsin kan flat tire. Kumsun and may nge. Pinkum run out of gas. Bella losa. The dead risk injury. Naki rugged terrain masha. Naki salalen ma eloska benju ka finne weather condition. Pangai kata challenging magkachaman mulutut ne. Inakan di kaya pitses in gallem. In gallem la. Fakasi kaklan mangay. Natakan kaya aksafiya. Fakla. Isustal ang taliksing ako. Suyak lang unsi magulisi. Kel dal mata Bethlehem. Sunpelin juslal. Elos wala un semukul natal no kum lagay binuknuk e fuliye inen mungulan ko siya. Mayan wangan en elosin matawe kilomin mung nalan met fash. Kat met kalan sa pamsingi kat ale ilyakan logistic. Finne solji pe mange. Kat esum damdaye fukya o yen logistic ma orela kanin plan na ki mange. Amerit pitata. Nara o yenge katin kain me kashi katin ngatang diyan ke chorni sing nara ke pelsi ma osuyak ta dalik sing o ye semit ngawrek mga uyak justalik nga nursim da saipen ke dalik si justa kom tu kevin to kain ma pelsi nga kum constructionela mama ta ka atin flek ka me mata ka ke mucus mange lan momo na kum rapel lalen kain fish na kung kan digilya ke me pesenet si mga fresh anayin aten me either class si maligiyagit ligo ke dadang pesenet. Wangan mange ki samram singe. Then akalimya class mga kawangan. The fact that en mungulan ko so si ba el me askeng naksinsiyak si mata ko nasikumpe mas nga yok na sin kasinine. Malal fung mo as kasinine ki malam ye tekang na singe as fin sila inusulat diknato hospital ka enzima nekelo sa aswe in elosin fotodo na ke. Katay la juste katita mo hasta diki juste din stosia. Katita mo hasta diki juste ke akso. Kanino yenga sikyak kewa. Kita likmdan nata simit nata shne. Siyang yok ta ka na sikuntan kiya ka tingin stanya. Manefo kat pala ki midwifery ka nanga ito ko kasi ka ito. Kat pa kayo na. Kikanin mange. Patalik nata sinatas nga. Nara me kat kain nan kakimange. Naki oye makat papal kya siya nagisiyan yan si masum kichorni siya. Napakalimyak la. Lukluo, algo sinisingolon ko samsam kunla. Kelos matayin ni Meo. Italik singe, just again in mungulan ko siya. Na Paing na wusi taga sindubufen na. Pataga akademi mo, aska ta matsipper dinensya siya matayin ni Me. Okay, fong siya, in karangan unsip na talos. Fakla sindubufen na lem, sikyang na selos. Wala na lem kat. Wala na lang kat kalmali ke tololosyak. Ala na spotlight singe tololosyak. Ilosar wala na siyangin ke. Mun mga desikya kasam na ke may live event changing si mga suman ke introduction. Talupuven sa fact na selos ni mit siyangin. Ngaus po yung una siwos. Efe arula na aking anya mat na kewa. Isuste singe aking anya mat na kewa. Da isuste na siwos misenge. Insidisel David, siyamat lango, selim Christ. Paing mayak pa na siwos o, kung siya fakonek talik forse, puplagay binuknuk, and inon, niyan mungulan ko siya. Nara, katitakin na ke,
gospel si malugol sa mga ilalang ngayon hindi me attention to feel outside Bethlehem. Na samsam kunla shepherd, a very lowly profession nagi pelan nagi ancient world la. In kan caring and tending to sheep. Kat di nagi and tok ma Raunek and Bethlehem. Rek malalo sa akademia kesiye rek malalo sa akademia nagisiye shepherd in kain me shuk me mangunan sheep me panla nagi pastures. Kanaki and malos kain ace in lalos nagi me physical need lalos. Nakatngit ang lila shepherd ching we sheep malos kola. Elos alena shike in me ate sifan na padela ki malalosa palugil shike nakataya naki shepherd chi flock natala. Na el kapsa naki shepherd chi flock natala at chi says that kati pa shepherd chi na sintalig Israel ang akumbe. Nara fakla scripture singa akalem naki me oyema shepherd singa in kandiang in kenik ma predator pasren met matakain pusela sheep nge ka koso matakain akulukel dala rakalem naki me fakla fasal ko singa killen ka fong me shepherd dingen karangen nadin sa sheep ngen me sikyang na selos lubuven sa sikyang me kalmen kalmalik singe kalmalik me tololo siyak nangantuy win ki singe si kalim na yok taka tolak win na din gat sikingat mali na kimulak ko mavin ngakom tulay yimatan lem a kalim na kalim si taka tolkat siyak hindi si fashnik niyesh nakikalansap lakom nakiobedient lakom nakimalangkat asmakan bukle Kalem singe tololek met shepherd nge. Na fakla, lubuven se fakla selos ni mit hanging. Ngaus poing wuna siwos. Siya eva arle na aking anye met na kewa. Nara event si masikyak nge. Takain kalem selos na. Demak luk si pasikyak na selos nge. Fear not. Fear not. Mausik joy. Pangamatawak in gospel. Ingitin pela na ashe ulalap ke libuven nga siya sikyang. Wilibuven siya elos on kaksakin God. Wala na nasin karin falat na mistefin fela nasin maitsya el in sewo kelos. Sam kun nage heavenly os singe. Ingitin pela na mo ost heavenly os nge. Anayin uin army siya angelic messengers nge tako. Nuke ke shaman na ke. Talta ka wikaksak. And then na fact model maganaon. Ke samsam kun ya ke kasin kaksak nge. Pelit kos lugal samsam kun. Na ke kaksak singe praising God. Pelya shaman ya ka hit kos ta ka silu ke uleng sasya. Los ta ka in ka nakalimi poselo sin we akalimi. Mama met pala ta akalimi mit. Nara fakpelad bider siya sap nge siya tok ta kilmata el fak na sin lemma lemil fak mo bider mo kumba Christ na lemil mo mga tigek ta na siyum singan matal masya masikyak na sin met pala mo samsam kunyak ta kada kel malakay Rapide lang met pala lo star na aru inchu kalmen langu singe los rek pala kela fama sima sang langat na shoes. Panga kif sima uteka. Nara fasinga la kosto kata shamram nage glory to God in the eyes and on her peace goodwill toward men. Napa taka na sishke me akalemye na shla step fakang akum kay na rain we usi Paing mo si mataka ke may sangsing May sangsing may usi engan mista na si kum.
Fakla ingi kikat aksiwasiyak na tare urin kat keshipin lalal fungilash. Ash mis de lash urin kat kelem lash Jesus Christ. Inta ka nasishla. Pelsima kono yak talik singe puple na shepherd nge o yesima de lorela fakla keshipin kelibuven na somlokelos na inkashao. Met shepherd los fakla sinsie katsum na Bethlehem eliyema se sikya kinge se kadel fakak na sishke. Oinge elos silak la som ekonolak Mary at Joseph eliyef talik force se onin nien mungulan ko siya. Nara me pang response lalos na ke mama sikya kaya fin part plan lakom akaino yesinga sikya nang ako medyas faganake kadeli mo king ako met shepherd she paya de liang sip na dra ka taga na liya ko yesinga me ka teroke na pangan chinsik si mata ko ngako naskia maliti singa king akkalemi ke matawa ka fakla meno nak singa fakat ta ida kyang na sin shepherd at ida kyang na sin dahilit aristocrat manel fak mo som nila mo naktalik siya usi nara akkalemi la katapel lang sikat invitation siya madam liban isang guest la kaya el som penasilos ma akshikyatan yeyak katamit ma akshikyatan yeyak nga bakatin mas metse elos ma shikshin malik nara katapel lang si silalinge kif silalinge temanasin machus magayana Gentiles kat met lalal fungi musinge dalik na din kat kespen lalal fungi lasha na pange may sang si matako marapiyakle tiyak yang nuknuk fresh insang fresh dalik singe kat sang may rap ng sang relative singe insang spirit lang Christmas sinakalam yusaks ko ma on gifts ngayeng inaul la saks ko ma forbidden na saks ko ma shishngyak ng misalan lemkat ke saksing sako siyashipin misalala takain mulyale kom. God bless you all. Bange ako lalak ng gimulit to do. Tamalipan, bella flok na yun. Ting church kal kum kulo na malap kya akkuteya wo kataga shun shaflayen leisin chinge leisin akya kosh ashul gak chicken gat kya aslan mit na gawa ne ke pel chinge kulo malap katliye ala akkuteya yok ta mashi ta kana shika nga alin nan kana pa lang chi yok chilan kat na shikom ngai got chi fan na empty everything kain so mi shusle ke otil lam nya pangay entrance silal daga fakak posisiyal na shikom nakalain sap singa kumash kya ngay pangay servant leadership pagadash kya gat servant gat we're serving others gat we're not here to be served gat daga why na Jesus Christ ralang rala example na usi he was not here to be served but to serve nagegat liye issues lalang mo kata taga liye next week when natal David taga akfon la leisin me ka uniche met ke koto singe akalan mila pang fin trak sige koto singe kating kalim ke na toko siya singe el on natuk mapatat katli Caesar me sham from nge siya sham from pinya nge lake mo kulan room nge lake oye matale mo usi mista na sin me tange wangin ma fela kanusi misla singe wangin ma fela kanusi mole lasima takake wen singe Jesus Christ fulfill takasim had first at fan bangen el takay shusla Bethlehem awana kadakalim mi piyang siya that's just part of the plan masima in the phone na si kuma pa kadina kadin is may sang singe molken for laulia when na may pala
Cutler makin in sopanajin Mitlal. Northern Kingdom, Southern Kingdom, for laulia, repent, judgment. Fintraksha patakana si kumfon na napay. We have no excuse. Kadin som na kya gospel singa shukya lalfung. Issues kya ngan God. Wana tikin trust kalala kalaming circumcised in the heart. Ngan God in nilyak in God kay si. Ikil katle. Pangay fintraksha. Kadin fit. Kadin fit na kya. Mawul ko. When el kasi na pa'y makuduk. El kasi makuduk. Kat matal si pangay. Nara katikan som narol. Nika na Jesus el. All God la. Jesus pa. The way, the truth, and the life. El pa yung kenigin mo sa naroon papa. Nang ako minayin for lauliak lalfung. Kaya may sang siya Jesus Christ. Nga ako inay mo ay panalupufan nga kaksakin kat kenik sa kong. We shepherd nga. Nga ako minayin surrounded pa sharon room si mga akalimya nga kaya or matal ko. O yan molin matal si mga is kaya small lang. Being sanctified. Being set aside. Naka-cleanse up siya. Akkuteya altigin nga le. Kulo malap tigin kaya akkuteya na uwo. Lalfung mo. Me mat nagawa hinche woken. Nga fintrack mat nagawa lashko siya. Nakmanash. Ma input malum makum kaya kaya me penasisyangan kum likiya pagatingui. Me insang akaya mat nagawa. Atigin pangan from kadya la kang ale. Sugak siyakin Kasinchaksin lak na siya mo pa. Kosum ne Jerusalem fagake season jenga. Tigin. Okay. Kosum ne Jerusalem fagake season of joy, peace jenga. Season of love jenga. May keep, season of keep jenga. Kulo malap. Sinjek na usi bangan. That's what Jerusalem for gang. I'm done. I can map all of Akko. Let me fact in Matan Chiki Wild Chair. Shilen commit less on Jerusalem. Nagat Matawak in Sheolasha. Before we go to the ends of the world. Me Shiksi Magat Kan sang Akulin. When Christmas Isle, all the days you'll met bacon and a Christmas in the Garden Koteya. In Koteya Christmas, sing a gift of life, sing it. Me, Pange, hawk your family. Wilalo Sham, Sisin Sie, Karin Mashik nge, gifts nge, wanginle. Sap na siyuk, ngaras ko siya Christmas nge, usi credit card lang si Pukye, tolang na ye, ngande should be, ngan steward ki ya sa siya siya nge, okay, me. Ke me mama kadilin trust me ke kanin mangan tamasi mayoko pa kumnil oxing I love you wangan mo din mangan isha din mo chesukya pa namda chulu jile min siya laga fansum na smeria tudia panake community church mange nara prailak na singat in buya siya laga peace on earth chimakum tram gangan goodwill demand impatati fish men tamliban siya mga lasyangan kengin habagasi mabak mo. Siya fan man na kayo wala nang fast kiya nga di na siya kumo. Ngante rikmakun ngante too caught up ke religiosity. Ang ano rin na personal relationship siya laksin el siya falat le na siya listis siya kadeta. Tukun isus de yatolutawon fela. Kachiwas was na you're in God. In kan sham na silke. Panangaro lamet na kan kasyang kat. El shrek na shepi kat moli kat na ki. Shipela laligi kat in fela. Ngit katan mo ita siyape. Sa pakun. Ta para fakya ay siya lang malimi ko siya. Me. Ngit kitlan ka ito. Ngit kitlan mo ito. Napana ka team singing eh. Mama abnormal. Yo siya pa normalize siya kim singing eh. Rainbow malan kat kyo le la pa rik makanyak kita pa na si pem singing eh.
kat folok na ke makat babal bangun kat ke may ene wangan tafung leke na panang lame fa ke mai ta ko ke administration sa si ka mesa si mang pange pel si makatin na kadin pakalap kadinalin na ngushe me unlan kadin ta ko kadin sang lo sien ful was fashionable ke kaslan kat kashaw fele ma wangan le kaslan kat ani tuk ma pat che kaslan kat pa Jesus Christ pa kasilik le met ki kuno kon chi fredingan lomala Amen. Amen. nanjin kat Tiki nga mo katagat mga fact nag-shop la yo. Nga nga proy kalye. Nara pension nga fin chipas masyaya kung ina awo nakalang yun. nga na bless kumain siya wo siya na sik kumain siya wo siya siya ula ka amtain kaya talik na di ka may ngan sila nganda ka wi kum kitas tangi ay ba na may 2 years nga damal siya damlipan kitusting kamait mga wi kalansap nga you're a blessing siya kadil sa pamana kilipufen ngil sang mana siya ara aslo minta ka in wi election na kaya aspelalos matakaligia pasayalos wikat blessing siya penasish panangarangan wi ko min Kulo malap na silos na kewa mawikat yang silen ema wangin lesson mo diyan gaslan kat kate kasha shuk pakat bike na kaya ingin na katson mo ti katdalang ngalang masingan tayo kumni leon suko ke pechem kuigusi ngali tari pechesen leon suko me kororia ka avak na pa git tukun orang ngayon kin mamasikyak na siksya ula kang takasul pa na awiyan na nakonsya ula kadinalin na akkalemi lang sila na sinsiye metigat kan som na siya pesikat kiye ka usukebun mo siya na ilos kan palalapay it's genuine sincere we mean it inte mo na oram na kamali panang aples siyum siyolom tamdalen kenar lomalap ke session na ngay trikom le kubin kali ata kani lasho na fa me mata ko Ko ikulo malap tikin treskal. okay Wana makalamian kete kalye. Tanam naskan wikom akalin mitlash nga. President Wilson Pali kulo malap Sacramento. Neshuetale ay amen kulo nasung dalakate kulo malap. Neshuetale painkom. Kol ngan wikom bain kaksikin kat katagasyung pel singa kulo malap nga. Kat na yung get Tuesday, she'd belly gas mga tram Kumalle akkuteya ka mo lalfing laga. Kumara foto to ini siya laga ligina meta nga. And takanin fulwa usye masih kum nan ka kat proy kaya umne proy pam sing. Kat kala it's a day panang ni na kadin proy pel na kay wa ka mo lasha. Kat proy ka siya lasha kat proy pe ka may take sukosyo kwana kat take meta. Inak fuseshin folot na ka mapailan ka ta meti patle. Pang makunesh metlal funya. Malisi panangaran si nga proy ka metlash nga kat talle pang makunesh. Kat funyang na pa men folok siya pang mas mayok siya meta. Natakalan lay mo kay susla silan chishas nga usye mo mapatpat siya na silos na kay wasila lalfunya. Wana son 360 na kalaming masing grace period siya pagkatashken. Dispensation of grace. Tila masap a grace. Wala la kalim niya mana kayo wag masap at fulfill ke me Jesus Christ. Grace siya. Na mitlas ko sa agat kulong malap ke arslan mat na kayo kulong malap ke diti wo ma tagayin si bakes makinyagat ke me gospel good news siya ma tagakawan natin. Nga shalayak taga Old Testament through the Israelites taga in the New Testament Jesus Christ ven na taga panga hakwak siya. Shalayak Jesus Christ ke Old Testament throughout kataga na ke New Testament na panga Elisus la Luke sapta lu with Sherbert lubufen on kakshakin nga kumenin na pen namin kat
We don't deserve it. Okay, ben lang siya kaulan kat. Back, el sabay kat wen. Na ingena, kat ngon, bashin kat ka siya. Wanad maliti siya kalimyan. Kat isyuf siyang nage. Mawusing. Mawul mapat-pat siya. Na kat sang kat tabader. And then shape and moldy kat. Through his living word. Kaya sa iklan may ito. Inorelan genigin mo na si Kum. Kishmin lang siya. With that, Kulo malap karslan man nagaywa. Tapnas we got paroy. Metigat fashilik. Kat paroy. O kat fat na lash kat aleshu malalap ke kas mo lum mantagan si be hakay kat kay siya. Akas makanya kat. Galang siya kaulum na siya kay siya. Kum sa payama. Kat liye ke luk sap kalu. Fos siya nagasingalon ko si Jesus dalan lam Jesus Christ. Elba safer. Elba mitlang lash. Kung promise. Mat na kayo malalal from the face. Mol mapat-pat. Ragat kaksakin gom ke lang siya kaulum na siya. Kum lang siya fel. Pangay oya lomo. Pangay nature lomo. Kum kat lang siya. But at the same time, kum kat lemta siya. Kum ka siya makuluk. Ragat tagaliye. Ke kas molum kel ay siya maika. Nake finsra. E nake forlalan maida in aulia ke makuluk. Mana yok siya siya. Kumakalimila finchaksin ke wanatum Jesus Christ. Shan Jesus makaya pakan sa ngikatle. Orala, kadin matalwan akom, main kom kaya fishes ta kadin matal main kom kat matal siya. Kat flat na fashion class na nas we kat kay siya, place kat, we show la sa witik nata sa, akay kay siya. Na manas, we kat kadin wala right choice. When Mary shelter ka na room, matasis ka niyom, mataan purong kas mo lom, inland na kayo. At true malap kak siya kom, bro again and when you fan ng Jesus siya matlang laskat, bro. Amen.